ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakitak idakit kita ang nakadyan kay abaro abak na nga, Joyce. Asino abak ng alakay? Diya ka dinalaan? Uray na laad tabak nang ko naman. Ngam saan amay panakal akakuyog amag na iti parke? Wano, anyaman na pagpasyaran. Nga uray ado ti kwartana? Saan kang agrigat no dayjay ti pakiasawaam? Sa bagay, numapan iti opisina na, mabalin ko lata ti rumuar nga agpasyar. Kat mabalin tayo lata ti agsisinarak dito eh. Mabalin lata ti happy. No arman nakmat dayjay abak nang, patulak tapno agbiagak mat akas doon niya. Kastilaangan ti aramidan tayo. Komporme kada tayo ti kayat na. Saan kayo nga agpadlaw nga aggagayim tayo? Tapno saan ang makadlaw dayjay alakay? Nasa umat jagayam mo nga agpabunyag gayam. Si katikang runaan a bisita na inton madanon day tangal daw. Uwan mama, siyak ti may sa aninong. Apay numang kita kamot iti asawa? Tapno maadaan kamotan iti anak, iho. Umapal kayo kadi amaadaan mo't iti apo ko, mama? Ay, kasano, asinod to ti mangtawid ka dagiti kinabaknang mo. Nagpabaknang ka iti mano atawan, ngamawan mangtawid. Adun ti inaram ko, ngam di dakmat kayat. Sa anak mat ngamin anataer. Uray saan ka nataer, tabaknang kamot. Mansun pa'y ti balay mo. Ala, bayan nyo. Padasok ti mangkita iti agbalin nga ina ti anak kunto. Rumbang laang iho, lumakay kan. Hello, nakaawag ka mo, Jerome. Ada ka di manin papanan ti tropa? Nakitak jilugan ti bakna abaro ang nakaparking iti asidag ti restaurant. Iremedium ti mapan iti ayan na. Mapan kamot iti restaurant. O sige, ibagam no sa dino a restaurant, tamapanak. Sige, ngam agawaam tapno iti asidag na ti pagtugawam. Agpapansin ka. Madamag ko man. Apay nga aramidam daytoy? Siyempre nubak ng kanton. Siyempre, di nakamtumatan malipatan ka ni Erma. Si kanton ti manager, inton mapantayo ag happy. Sa bagay, addan pagtaudan ti pagbisyo tayo. Iso nga ron nga agaliptakkan. Sayang ti gundaway no mapalabas mo. Di kwarta na lang ti kayat ko kenkwana. Diyak kayat ti kinatao na tanalaan. Hay, mabalin ka di ti makilamisahan kan ka? Sana ka di ama ka disturbo. Sige laing, miss. Awan pa'y matikaduak dito eh. Sit down. Agyaman nak. Ada ka di urayang makadate mo? Awan ka date ko, taawan pa'y boyfriend ko. Ada ka di urayang akadate mo? Ha? Awan. Ewan gayam. Mabalin ka di ama-amuan ti madaydayaw anakan mo. Mabalin na tamat. Oray, tadi mo maala tinagan ko, numamuam. Italaang ang makisarita kiti naragsak akasarsarita. Diyak ngamin kaya ti agladingit. Bumakat ka no adagos ti kasjay. Ita mampay ang naragsak ka, bro. Adan samot mang parparagsakan ka. Italaang anak amok ti babae ang naragsak akasarsarita, bro. Agawa am ngarun-ngarman, bro. Ang balasang kadipay. Amangan mat no adan asawa na. Wan ngagpay so. Diyak na damag no balasang pay. Ang idi inawagak iti miss. Awan mo ti reaksyon na, bro.
Barang maadaan kamutan iti kasimpunghalan, bro. Sapay ko ma, bro. Nakakitaam ka di iti nasawa babae. Iti restaurant iti asidag, bro. Kanayon kano ama panijay. Tinasayaat. Kanayon nagtumat ti mapanijay. Oh, kumusta ti banban ni Itan tayo abak nang? Ibagamon ano anya ti resulta ta magagaran kami. Oh, anya Joyce. Anya ngay. Anya ti madamag ko nami. Ibagamon ta magagaran kami. Naruta? Dandanikon maban ni Itan, kunayon sa. Ha? Ngam na makapanak iti mansyon da. Kuidao day jay alalaki. Addan pagkalyak, iti balito. Agawa ang ngarod nga artistaan tapno mairanod tayo iti kinabaknang na. Oray saan mo nga ibaga? Talaga aday dati aramida ka. Aglaylo akin ko na, tapno maapanak. Kat, sa dinon tong harod ti pagkitaan nyo manan. Anya pa'y ngay, no saan nga iti restaurant? Wow! Iso ka di mang baybayad iti kaninyo. Siyempre. Alangan mo't asyak. No makilamisa anak kan ko na. No anya ti order na, isumatan ti order ko. Oh, agpada kayo ngarod iti taste no kasta. Adamay sa aputaheng order na. Tinulad ko mat. Di ramanak, way, naggasang ba't gayam. Hay, Kinan mo ka di kat saan mo matakaya pinagasang. kapilitan, tapno sa anak ama booking, asaan ko nga amuray jay amakan. Adaak dito'y pare ki anabanog kan mabisin. Agsapsapulak iti trabaho. Ngam awan mat bakante. Nagrigat mat ikastuyan. Apay anasapa kayo nga minanang panaw kanyag. Nang. Sa deno man ti ayan niyo ita. Salwa dandak ko ma. Saan ko na may tuloy ti panagadal ko? Manipod, agpada kayo ana aksidente. Kasano akpay ita. Dagiti laeng na ilista dita tigatangam. Alaam amin a resibo tigatangam, ha? Darasam. Uwan, ma'am. Ngam awan mo ti resibo tinatnateng. Ha? Apay ko mga awan? Di dumawat ka. Paisurat mo iti papel no iso. Imbag ano mang tedda, ma'am. No di da kaya ti mangtad saan kan agumatang kadakwada. Iti sabali ti paggatangam. Ay, nagkonang kakit din. Saan damot ngamin amang mangted iti resibo ijay natengan, ma'am. Ipapilit na. O saram day ta utak mo. Di mo ka dinangag timbagag itay. Ay, makapasurong. Mangbiro kakman iti mayat amang ted iti resibo. Taiso ti pagkatangak. Ipapilit mo't dayjay abakit amang alaak iti resibo. Na, ay, apa yan? Awan mo't tay walit nga ayan ti kwarta pagkatang ko. Ay, At iti wallet mo, nana. Nakita ka natin nagmo itay dya si Dag. ay naagyaman ako ay balasang ko. Nay, madlaw ko an aliday ka. Apay, Mabisinak, nana. Diyak pa'y nangnangan. ay kaasi kamot. Ay ada kwartak dito'y. Ikan ka iti igatang mo iti kanong balasang ko. Agyaman nana. Agbirbiro kak iti trabaho ngam awan mat masarakak. May saak akatulong. Nagswildo ak. Itad ko tinadumakan ka. Saan abale? Tapakpakanin nak ti amo. Agyaman unay, nana. Pasensya kayo no awatag ti itadyo. Awan ngamin pulos pangalaak. Agyaman akmatkan ka Tain sublim ti kwarta ti amok balasang ko. Dakdakkel ko matipukaw ko. No ipabayad ti amok tinapukaw. Kaya't ko nga isangpot mo ti ibagbagam a babae dito'y mansyon. Takilatisat man no bagay kayo matlaang iho. Padasak nga awisin, mama.
Kita kami manan iti restaurant itangal daw. Saan ka di matlaang apok-pok day ta babae? Ni mamamat, apay ko maapokpok. Awan tanabiit kayo pala ang anagamam mo. Saan napokpok, mama? Ipasigurado kada kayo anasayaat. Kan may sa nakaragrag sa akasarsarita. Ay, iho, ado ita ti babae ama nagpamaram. Anya ti makunayo, imbaga nila at amapana kano iti mansyon na. Wan ko namon at amayat kan. Ure agden na kayo pailaan. Tapno mairanod kami iti kinabaknang na. Ay kinabaknang niyo. Ay na, naggasat ka no makastrek ka iti mansyon ti baknang. May sakan adon niya. Sumurotak nga rod kan kwa na inton biga. Ay, wan no siyakla ko mati inawis na, mayatak adagos. Ay na, jak pa'y dimapaw iti mansyon. Ngam alwadam, taamang ano inton nakastrek ka, kat di mon amuno sa dino ti rumwaram. Anya ti kayat mo asawan. Dakkel ti mansyon. Amangan no sa bali aruangan ti umunagam no kwa. Di mon amo ti rumwaram. Hoy, saan mo't siguro? Nalabas kayo man. Makitam ka di ti babae akas lamabisin launay amang mangan iti tinapay iti semento at tugaw? Aday tsura na, ngam madlaw ti kinapanglaw na. Madlaw adaan ang dagiti kawas na, no man pa'y nadalos. Nakitak mananday ta a babae iti may sa awaiting shed. Kaslaawan samot balay na. Amang ano may sa dayta kadagiti awagan da nga street girl dito syudad tayo. Saan ka di nga ado ti kakasta? Isuda tinalaing nga agsipdot. Nalabit akasta. May sa siguro nga street girl nga agpaiso. Wano saan? Squatter. Ay, sayang ti kinapintas na, no kasta ti kinatao na. Ay, imbaglakit din ta sa anak akasta. Malas day ta at tao. Napartak ka matgayam, bro. Napasumbat mo ti babae asabsabungam. Wen bro, imbaga nga rod ni mama nga awisag kano iya balay. Kaya't na makita. Kalay sa kadiadagusan, bro. Pagsasaritaan minto dayta bro, saan ko pa'y nga inyawis ti kalay sa ami? Sa bagay, nabiit kayo pa'y mat. May mayat no agkalay sa kayon. Tapno maadaan kamot iti junior. Dayta mo ti tartarigagayan mi ken ni mama bro. Ti maadaan iti maladaga mo ti yamansyon. Saan ang mailadawan ti ragsak ti may sa pagtaangan no adda maladaga, bro? Makaikat iti stress kan bannog no makitam ti maladaga. Magagaranak pa yan ang maadaan mo't iti anak, bro. Anak ti ragsak ti may sa pamilya, bro. No awan ti anak, naliday ti may sa pamilya. Addaman damagag, sir. Kasano no saan akayat ni madam ti sangput mo a babae? Ha? Di na nga takayat. Siyak mo ti mga sawa, no bilang? Saan ka deng imbaga na akilatisan na pa'y nga umuna, sir? Oh, kasano nga tangag paiso? Kasano no di na kayat ti kayan-ayat ko? Isong arod adinamag ka, sir. Amok nga main ti kababalin ni madam. Oh, basta isangput ko ni Joyce. Makaamuditan no anya ti sumaro no ama pasamak. Wan matkit di sir. Ngam ti dakes na, no di na kursunada ti kaayan-ayat mo. Ay dakes. Oh, pasensyan ni mama no di na kursunada. Siyak ti makidan na. Saan nga iso? Love, masapa ka rumor iti opisina. Tamapanta iya mansyon mi. Mano ka diya tao ti kabalay mo iti mansyon niyo? Nilaang mama, kanti katulong mi. Saan ka di nga istrikto ni mamam? Medyo advice istrikto na. Iso abagayam laang. Amang ano saan kami nga katunusan? Kidawak adi mo lat ako man ikan kano. No adaman maibaga na adi mo kayat.
Ikagumaak, love. Saan ko kung mga aramidan da ito? No saan ka nga ay ayatan? Oh, agyaman ak unay kan kalab. Sapay ko ma. Tamanayon anaragsak na adwa. Mangnamnama ka, love. Nasingbutat, iso nga awan pagdanagam kanyat. Mapan kami kanudya mansyon, inton malam. Ay na, nagkasat kan gayam. Mapadasam ti agyan iti mansyon. No nakasango ni Oliver, kampay iti, nasaya atak iti inana. Ngam no awan ton ni Oliver, pagsasawak. Nasingpet to nga tatiina ni Oliver. Nalaing ka no asumao. Ngam, saan ngagbalin kanyak? No si kanto ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti inana ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakit? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu italawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.